ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таоло ва баракатуҳ. Бинандагони шабакаи Садои умед, миннатдор ҳастем, бо мо ҳастем ва моро дастгирӣ мекунем. Пешобеш ба шумо расонам ки ин навор дар бораи чи аст. Ин навор дар бораи таҳдид, ки маро таҳдид кард ва барои чӣ кард, ҳамаи ин дар ин навор аст. аз ҳамаи шумо ҳамчун бародар хоҳиш мекунем то охири навор бо мо бошен ва фикру ақидаатонро ҳатман дар комментария нависен. ва бисёре аз дӯстон мегӯянд ки Садои умед ту дер боз мешавад видео накарда истодаӣ, яъне ки видеои хуб накарда истодаӣ. узри зиёд дӯстонам, хеле бемор ҳастем. як чикое ки дар чашмамон мебинен, ин сабаби чашмамон аст ки дар чашма мондагӣ ҳастем. чашма камакак бемор шудааст, аллергия дорам аз чанги дарахт, алаф ва ҳамин хел чизҳо. чашмода зарар расондааст. узри зиёд ки барои шумо наворҳои кӯҳнаро кам пархта истода будем. аз ин супас иншааллоҳ наворҳои нав мешавад, бо мо бошед. ва бисёре аз бародарон мегӯянд ки Садои умед дербоз мешавад ки ҳадисҳо, қиссаҳо ва филмҳо ба навор нагирифта истодаӣ. бародарҷон, мо ба навор гирифта истодаем дар ана ҳамин шабакаҳо. асрори азал ва калиди асрор. дар таҳи видео ман силкаша мегузорам ва ҳатман дар ютуб нависен асрори азал ва калиди асрор мебарояд. ҳамаи сабтҳоро аз ин ҷо шумо дастрас карда метавонед. дар ин ҷо бе реклама аз сабтҳо ба ҳазр тамошо кунед ва касе ки мехоҳад скачат карда партояд, барои шумо иҷозат аст, марҳамат, дохил шавед. дербоз дохили одноклассники нашуда будем. чанд рӯз пеш дохил шудем. чандин аз бародарон таҳдидҳо кардиянд, ҳақоратҳо кардиянд, мо туро ёвем фалону беҳмадон мекунем. бародари азиз, ба ҳамагӣ маълум аст ки суроғаи мо дар куҷо аст. мо истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат дар деҳаи Юмс зиндагӣ мекунем. марҳамат, биё бародар, бозам ба ту мерасонам, аз дастат ягом чӣ намеояд. аз дасти ягом таҳди ягом чӣ намеояд. ҳамо инсонҳое ки маро дашном додем ё ин ки таҳдид кардем. марҳамат, биёен аз пеш бо ман суҳбат кунем. аз оне ки дашному ҳақорат метиҳен, барои пеш омадан дили гирда дар кора. якум ба ҳамон блогерои беақл мегӯям ки наворҳо кардиянд дар зидди ман. чандин бародар силкҳошро равон кард, ман худ тамошо намекунам. чандин гапҳои таҳмату бардурӯғ задиянд. аввал ба ҳамон блогерое ки дар зидди ман сухан мекуненду гап мезанен, марҳамат, биё пеш қатъим суҳбат кӣ. агар дили гирда дошта бошӣ, лекин аз дастат ягон кор намебиёяд, бозам ба ту мерасонам. мехоҳем ки сабабша фаҳмем барои чӣ маро таҳдид кардаанд. якум, мегӯянд ки ту чаро ҷаноби олиро таъриф мекунӣ. дуюм, чаро ту ватанро таъриф мекунӣ. сеюм, чаро дар бораи худирзоӣ ту видео кардаӣ. ва чорум, ту аз интернет сум кор мекунӣ. ва панҷум, як Фахриддин аст ки аст, аллоҳ ҳидояташ кунад, бисёр наворҳо мекардааст дар зидди ман тамошоам намекунам, аз рӯи ҳамон аст. хуб, сар мекунем аз ҳамон панҷумаш, яъне ки як Фахриддин будааст, як мардаки пирсолуқ, мегуфтааст ки Садои умед дузд аст, Садои умед фалон аст, беҳмадон аст. оё ҳамин рост аст? бисёриҳо ҳамин хел суол мекунанд. бародар, валлоҳ қасам, ҳама гапе ки дар ютуб дар зидди ман аст, ҳамагиаш туҳмат аст. ман на дуздӣ кардагӣ ҳастам, на моли касеро хӯрда ҳастам ва дурӯғ ҳам намегӯям ва касеро ҳам туҳмат намекунам. мегӯянд ки чаро он Фахриддин ҳар рӯз дар зидди ту навор мекунад. медонем барои чи аст? сабабша ман ба шумо расонам. ӯ як духтарча дорад, мехоҳад ки ман ҳамун духтарчаша ба занӣ гирам. ӯ мехост ки ман ҳамун духтари аввал ба занӣ гирам. аммо гуфтам, бародар, ин духтари ту ёш аст, ҷавон аст, ман намегирам. вақте ки духтараша нагирифтам, аламаш карда ҳамин қадар наворҳоро дар зидди ман кардест. Фахриддин фаҳмида гир. рӯзе аз рӯзҳо бо ту во мехӯрам, аммо он вақт барои ту дер мешавад. чӣ кор мекунӣ кардан гир. ҳоло барои ҳаматон иҷозат аст, чизе ки мекунем кардан гирем. хуб, мегузарем аз ҳамон бародароне ки мегӯянд ту аз интернет сум кор мекунӣ. бале, ман аз интернет миллион кор мекунам ва боз ба ини хали мошинҳо мекардам. ба худододагон баҳс накун, зеро онҳоро худо додааст. ба шумо як чиза фаҳмонам, ман сум аз қиссаи ягоме аз шумо намегирам. аз қиссаи кадоми шумо ман сум гирифта ҳастам ё ҳаққи кадоми шуморо хӯрдам. алҳамдулиллоҳ, вазифам аст, яъне ки як ҳадис аст, як қисса аст, як филмҳои тарбиявӣ аст, баҳри бародарон расонда истодаам. аз сари ман соқит кардан аст. ва агар на ту чӣ коре мекунӣ, ман кордор нестам. хо зино мекунӣ, хо дуздӣ мекунӣ, ҳар коре ки мекунӣ кардан гир. вазифаи ман ҳамин аст
من یک حدیث قصه بر این برادران رسانم و هستند که 150 چند هزار میشود با ما ابوناچی. من میندار هستم از همه شما، در حق همتون دعاگو هستین. انسانی با عقل خودش میفهمد در کدام شبکه باشد و چی تماشا کند، خودش میفهمد. همون انسان‌هایی که دشنام میتین برادر جان نمیفورد تماشا مونه کنه، همون دشنام نتی خط گناهگار نکنه. او دشنام میته به من ضرر نمیرسونه، به خود ضرر میرسونه. آخه تو به ایمان باشی، من در حق تو دیگر چی گویم؟ فقط میگویم که الله هدایتون کنه. آخه احمق نباشی، اونقدر دشنام ها چی لازم است؟ دشنام کردن که چندین بار چه دشنام میکنی؟ من با شما جواب نمیتیم. الله هدایتون کنه و گفته میگذارم. هنر داری مرحمت خیر صرف که هنر تا خیر ویدیو که تو یگون کس من نکرده است، ویدیو که نوار که در یوتیوب گذار تام کار که اگر تونی این هم آسان نیست. من کامیراچی هم خدمم، مونتاژور هم خدمم، همش خدمم. من خدم مهنت میکنم، سومی حلال کار میکنم، مهنت خدم قطعی است. تو چرا رکلام میگیری نیست میکنی یا اینکه دیگر میکنی؟ برادرم سومی رکلام امراته من نمیکنم رکلام. فکر میکنین قدر تجهیزات هایی که من میخرم اینها بی پول نیستن؟ همه اینها هم سوم است. ها من میلیون کار میکنم اینترنت، میلیون کار میکنم. خدا نگفته که ای بنده من تو همیشه در مشقت و عذاب باش. الله عقل داده که به یه راه صرف که که آسانی برای تو باشد. همیشه در درون استرویکا نه، من هم از 2013 تا حاضر من استرویکا کار میکنم. من کارهای خونه خودم میکنم. خب که جایی که میشود میرم کار میکنم. مینت نشود. من هم به مثل مهاجر بودم. مهاجر هستم، حالا هم میرم اما اینترنت هم کار میکنم. اگر من همیشه در درون کار باشم، من بهر شما ویدیو کردن نمیتوانم. اگر همیشه در درون کار باشم، هم کار میکنم، هم کارم رو دوام دادن میگیرم که برادران من یک چیز از من بگیرند. من همیشه برای مخلصای خود، برای پادپیشکای خود حرکت میکنم، نوارهایی کنم که در حقم دعاگو باشن. خیلی هستن انسان‌هایی که نمیفهمند. الله هدایت کنه هر یک ما و شما رو. میگذاریم با سیوم. چرا که درباره خودارضایی سخن کردی برادر عزیز؟ یعنی که انا همین نوار میبینین درباره خودارضایی، شخصی که با دست خودش را حرام میکند. ما در اینجا همه ضررهایش را گفتگی هستیم. بسیاری میگن که درباره این چرا ویدیو کرده ای، یا اینکه چرا صورت‌های روی ویدیوات رو دیگرگون میمونی. ما یگان صورت ویدیو ما دیگرگون نموندم. هر چیزی که در صورت میگذارم، اگر شما داخل تا آخر تماشا کنید، ما در یک جای هوان گفتگی هستم درباره همین صورت هم هست. ما از درون همون موضوع گرفته صورت هم میسازم، شما تا آخر تماشا نمیکنین، به همین سبب میگوین که صورت‌های نوارات دیگرگون است. دیگرگون نیست برادر. خب درباره خودارضایی گفتیم. درباره خودارضایی الحمدلله ما به خاطر الله کریم حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله است که بسیاری ها از رسول خدا با زن شب اول چگونه خواب کردن را هم میپرسیدند. حدیث از حدیث را پند میکنیم و پیغمبر به ما گفته است. من برای فایده جان شما گفتم که این خودارضایی بسیار ضررها در جسم دارد و هم در ایمان است. من همچون از برای الله گفتم. خب قبول میکنن خانه. میگذاریم به همان سوال چهارمی که تو چرا وطن را تعریف میکنی؟ برادری جان، شکرانه از آن کن که در این قدر وطنی آباد و آزاد گشته ایستاده ای. انا همین گشته استیم خمان، آزادیم. انا همین را شکرانه کن. از دولت بیگانه نام نگیریم. یک جوان میخیزونه میپرسن که تو چی آرزوی داری؟ میگه آرزوی من همین است که یک روزم آرام گذرد. ببینین چی آرزو داشته است. شکرانه الله همه روز ما آرام و آزاد است. بگرد یا خیر. او انسان هایی که در ضد وطن سخن میکنن اونها بی عقل هستند. اگر عقل داشته باشن یگان کس یگان چیز زمان کردگی نیست. الحمدلله رشته میمونی، مرحمت رشته مون چی کاری که میکنی کردنگی برای آدمی که خواهش اسلامی را دوست میداره، خواهش خواندن داره، برای او یگان چی معنی نیست. نماز تا 5 وقت رو در مسجد خوان، مرحمت در بازار تمام کتاب‌های اسلامی فروخته است، قرآن فروخته است. خریده خواندن گیتار یگان کس ما نکرده است. بهانه است. یک ذره عیبی روین بهانه میکنین که فلان و بهمتان. شما فکر میکنین که روسیه یا که دیگر دولت ها در 1 سال 2 سال همه خیلی آباد گشت؟ اونها هم چندین عصر زدگان به این قدر آبادی شده است. شکرانه الله که در 20 چند سال این وطن خودمون این آرام و آزاد گشته استیم، آباد شده ایستاده است. همیشه در حق وطن دعاگو باشید. هر یک شهروند حقوق دارد که در حق وطن دعا کند و همیشه وطن خود را تعریف کند. وطن ما زیبی تعریف است. این قدر بزرگ از ما گذشته است، این قدر آبادی و آزادی است.
ба дигар давлатҳо танқид накунед. онҳо чандин аср задаган ба ватан он қадар обод шудагӣ аст. иншоаллоҳ ватани мо аз он да ободтар мегардад. бо дуо бошен. аз ин муҳоҷиратӣ ягонтаи шумо нанолед. ин дар тақдири мо ва шумо аст. аллоҳ ҳамина мехоҳад. аллоҳ ки дар тақдири чизе ки навист ҳамона ту мебинӣ. мо ҳам муҳоҷир ҳастем. рав кор кун ё охир бигард. меҳнати ҳалол аст бародари азиз. ҳамеша дар ҳаққи ватан бозам мегӯям дуогӯ бошен. хуб ба панҷум саол мегзарем. чаро ту ҷаноби олиро таъриф мекунӣ? ин шахсияти бузургро чаро ман таъриф накунам? барои чӣ? барои оне таъриф мекунам ки ҷанобро аллоҳ дар сари вазифа мондааст. ҳар як подшоҳро аллоҳ худаш дар сари вазифа мемонад. худованд ҳеҷ каса лоиқи подшоҳӣ дидан накардааст. худованд касеро хоҳ ҳамона мегузорад. чаро мо туро подшоҳ накард? мумкин ки агар мо шумо подшоҳ мешудем чӣ корҳое намекардем? шукронаи аллоҳ кунем ки ҷаноби мо мусулмон аст. ҳар як сабт шуда мега ки ман мусулмон ҳастам, ҳанафи мазҳаб ҳастам. ана ҳамин иншоаллоҳу алҳамдулиллоҳи ҳамин ҷаноб барои мо басанда ҳаст. шукрона аз он кунем ки ҷанобон мусулмон аст. чаро мега таъриф мекунӣ? зеби таъриф аст. барои он ки ин қадар обод озод мегардӣ, як кас да коре надорад. ба як кас кор нагирад, ҳеҷ кас кор намегирад. чӣ кор мекунӣ? марҳамат бигард. ватанро ҳамин хел сахт меқапанд. сахт нақапанд чӣ корҳое намегзарад. алҳамдулиллаҳ мо ҳам амри маъруф мекунем. чаро моро як чиз намеган? мо ҳам амри маъруф карда истодаем. моро ягон кас мисол намега ки оти кора накӣ, кора накӣ. дар раҳи рост бош, да ягон чи лези накӣ. ватанам тора ҳеҷ чи душмани ту нест. ҷанобам душмани ту нест. мо беғарзи ин шабакаи садои медина ду шабакаи дигар ба шумо гуфтем асрори азал ва калиди асрор. дар он ҷо фақат қиссаҳо, амри маъруф, филмҳои тарбиявӣ, бисёр мавзӯи хуб ба баҳри мардум пешниҳод карда истодаем. марҳамат дорем касе ки бехабар аст аз ин шабакаҳо дар омада тамошо кунед хитон. ягон кас моро манъ накардааст ки ту ин кора накӣ ё ин кора кун. ба тамоми дӯстонам чӣ гуфтанӣ ҳастам? бародарони азиз, шахсоне ки дар зидди ман навор мекунанд, ба ҳамонҳо бигӯем ки агар ту мард бошӣ, аз пеш рафта қатиш суҳбат кун. анам ки камераро нишонте. ӯ дили гирда намекунанд аз пеш қатим суҳбат карданда. фақат онҳо дар паси навор ҳастанд ё ин ки дар ҳамин комментария баксёр ҳастанд. ҳамин навора мепартом, сар мешада. ҳоли навори маро тамошо накарда, хо ман ҳадис нақл дорум, хо чӣ нақл дорум, тамошо накарда медорад сар мекунад. модари тура очаи тура фалон кунам. охе бародар модари хита фалон кардасти. очаи хита ту падари хита фалон кардасти. фаҳмиди? ҳар дуои баде мекунӣ, валлоҳ ба худат меравад. дар ҳаққи як шахсият дуои бад кун, малоик дар ҳаққи танам дуо мекунад. мега худованд ҳамин дуоша дар сари худаш зан. дуои малоик ин қабулшаванда аст. дуои нек дар ҳаққи як кас кардӣ, худованд малоикҳо ҳамеша дуо мекунанд дар ҳаққи ки худованд ин бандата нигаҳбон бош. ҳамин дуои неке ки дар ҳамин кард дар худшам қабул бигардон. худо аз ҳар як амали мо ва шумо бохабар аст. ҳар коре ки мо ва шумо мекунем, худованд ин бохабар аст. хоб ӯ дар комментария баксёр ҳастанд. ин хел медоранд менависанд ки фалону беҳмадон аз пеш мебинишонанд. бовар кунед меги ягон аз ин одами хуб нест дар ягон ҷо. аллоҳ ҳидоят кунад амон шахсиятҳоеро ки даштон метиҳанд ва ҳар як тӯҳматҳо дар зидди ман мезанад. аллоҳ ҳидоятшон кунад. онҳо рӯзи аз рӯзҳо пушаймон мешаванд, аммо дигар суде надорад. аллоҳ ҳидоятшон кунад. мегӯем мо мегзарем меравем. мо ҳаракат мекунем беҳтарин наворҳоро баҳратон пешниҳод кунем. ман шӯхӣ ҳам мекунам дӯстон. писари шӯх ҳастем. ҳамаи қорибачаҳко шӯх ҳастанд, домулоҳо шӯх ҳастанд, ё ин ки олимо шӯх ҳастанд, шӯхӣ мекунанд барои табби шуморо болида кардан. мо ҳам кам кам шӯхӣ мекунем, ягон навор мекунем, шӯхи як мекунем. мардум ӯро прикол ҳисоб мекунем, ман прикол накунем. мо як шӯхӣ мекунем ки табтон камака ки болида шаваду боз ҳамин хел наворҳоро давом медиҳем иншоаллоҳ. ман ҳаракат мекунам ки ба наздикӣ худо хоста бошад камерачию ҳамаи чизомона заказ карда истодаем. филмҳое ки баҳратон ба навор мегирем иншоаллоҳ. ана ҳамон филмҳоро шумо интизор ҳастем. беҳтарин филмҳоро дар ин сомонаи садои умед, асрори азал ва калиди асрор шумо хоҳед гирифт. бо мо бошен, дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. чашмонамон каме бемор аст. дуоро фаромӯш накунед дӯстонам. аллоҳ ёру мададгори ҳар яки мо ва шумо бошад. бо дуо бошед.